Već smo jednu pripremu za Rijeku imali. Znate da je to trebala biti prva utakmica ove sezone. Tako da je bila odgođena. Sad smo naravno dodatno ih snimili. Njihove mogućnosti. Što se tiče naše ekipe, najbitnija stvar je da se regeneriramo od ove utakmice u nedjelju koja je bila za nas teška. Nadam se da će to biti ok. Moram vas izvijestiti da za ovu utakmicu još uvijek nije zdrav Dejan Mezga. Imamo dodatnih problema. Znači Maglica je dobio jedan udarac, neće konkurirati za sutrašnju utakmicu i naš vratar Kalinić je virozan, tako da neće ni on konkurirati za sutrašnju utakmicu. Što se tiče Rijeke, naravno da ih moramo ishvaliti. Jedan klub koji se stabilizira sa financijskom injekcijom, o čemu smo pričali već u proteklom razdoblju. Jedna ekipa dosta kvalitetna, vođena sa jednim kvalitetnim trenerom. Ekipa koja ima i klub koji ima atmosferu. Sigurno da nas čeka isto tako vrući teren tamo kao je uvijek u tom jadranskom derbiju. Imali su odlazaka igrača. Znamo da više tamo nema Kramarića, da nema Kvržića, da nema Jajala. Znamo da je Mojzes ozlijeđen, ali isto tako znamo da je došlo i 4-5 novih kvalitetnih igrača. Mi se nadamo da ćemo na toj utakmici pružiti ono najbolje što se dogovorimo i sigurno da optimistički idemo tamo. A s čime biste vi osobno kao trener bili zadovoljni s te utakmice? Prvo bi bio zadovoljan da se ostvare zamisli koje budemo radili, koje radimo već u pripremi utakmice. A druga stvar je da napravimo pozitivan rezultat. Znači svaki pozitivan rezultat protiv takve ekipe mislim da je za nas dobar. Ko će braniti se odlučio? Branit će naravno naš rezervni vratar Anilović. U stvari Hajduk je ostao bez nekoliko važnih igrača u zadnjih 10 dana. Šta odlasima, šta ovim ozljedama, a kadar je onako tamo. Kako će to pripremiti utakmicu? Slušajte, sigurno da svaki trener želi i teži tome da ima šta bolje igrače, da može sastaviti šta bolju ekipu, taktiku i pripremiti sve ostalo za utakmicu. Baš sam u uvodu govorio o Rijeci koja je izgubila stvarno vrlo bitne igrače. Ali sa druge strane oni su u takvoj situaciji da mogu to dovesti, da li će ih oni uspjeti nadomjestiti na pravi način, treba vidjeti. Ali u svakom slučaju su reagirali, doveli jer su to u mogućnosti. Nažalost mi nismo u mogućnosti da to sve popunimo i sigurno da nije ugodno kad izgubite tako važne igrače u kratkom periodu. Ali mislim, od kukanja nema ništa, treba izvući maksimum iz svega, sastaviti najbolje što se može i vidjeti šta će da oni budućnost. Kako ste se vi uigrali kao trenerski tim, imate nove pomoćnike? Pa slušajte, to je ništa neuobičajeno, priključeni su svi koji su inače u klubu tu, igrači njih svi poznaju i mislim da tu nije apsolutno ništa, nije se osjetilo toliko puno. Znači bitno je da stožer ipak ima broj članova koji treba biti, tako da uobičajeno, normalna uobičajena stvar. Igrači djeluju sve ovo što se događa, ta neizvjesnost trenera. Pa moram vam reći sigurno da djeluje, koliko god možda oni to sakrili, jel? I zato sam ja tu i moj zadatak je da ovaj period koji je bija i moje razmišljanje kad sam prihvatio sve ovo bilo je samo za prvu sljedeću utakmicu, tako da sam igrače pokuša maksimalno rasteretiti što se tiče svega toga. Sigurno da je to bilo teško. Mislim da za sada to dobro ide, ali kažem, vidit ćemo šta donosi budućnost. Dobro, šta je bilo prekinut niz prije pobjede, prije utakmice? Pa slušajte, u svakom slučaju da smo zadovoljni do sad napravljenim, pobjeda u prvenstvu i vrlo jedan dobar rezultat u kupu, tako da je to vrlo bitno radi momaka, da imaju rasterećenje, da mogu u što boljoj atmosferi dočekati i sljedeće utakmice.